Biyag ti tao. Insan Roda, manulagan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod, Insan Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakil akumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestihiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga makita ti post na iti social media. Isuda sa nga pamilya. Huwag nga rod, baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag tadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta da, awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagi ti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Well nga Rod. Mala, mangrikap takit din dito pestom. Tapno makaawid kan, insan. Hala nga Rod. Oray si kamit masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay mat jay crush mo, edi high school tayo. Ay! Ay na, agtal na ka man dita, insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey, talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagawawid Han, amumot nga dadarayak nga event iti dayta nga aldaw. Adda pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matita no kasi nga da oras tayo. Adu pa'y ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Adu tinaskan nga isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day giant. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangan natin. Gundawayak day tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad tagayami? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Teka sulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Tada na insan Roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat kumusta mo to ni Roda? Makita mo tayo grocery kan restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay iti supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isuti akin kuko iti dayto'y apasdak. Intuloy na ti sigod ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello, kumusta, Jackson? Uy, kastulat awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa'y dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, addan pamilyam. Ay na, awan tinailawan gayam. Excuse me. Sung batak biti awag ko, ha? Talagang umararuyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingput lang na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman.
Iskam dyan nag-investan yung agagayam? Uwan, Han. Awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dyan kumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran dito Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngam impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dyan kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna, Jackson! Uston! Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawit na yun. Kaitulog tayo ni Jackson, iji balay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mat kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga roan. May mitulod na kayo itong madamdama. Tamang ano, agdandana ganinanang mo, ha? Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak kada kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaisot imbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang, tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara ija syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayaon. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka no sungsung-batan ti awag na kan ka. Iso nga imbaga anak aturog ka pailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdam ti asawak. Hello, Han. Kaano ka nga gawid? Agbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam gayam. Pangalak itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapmapan ti sweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay, nakapasyar ka mat diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo ah. Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Uwen Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa'y Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak a helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intang arudan, Jackson. San lata nagbali ti panakilangan ni Roda ng nyak. Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag ko nak. Dahito yun ti solusyon iti parikot ko. May papan iti kwarta. Angam. Saan? Diyak kaya't agundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi idiubing tayo? Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan ti taigid. Okay. Sikat yung matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwag ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tan ti agbiyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pala ti asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Ti agbalin a single iti tong palbiag ko. Ado mo tinagaram kan ka iti high school tayo ah.
Wan, ngam awan na gusto kadakwada. Jackson, aglunakan ka. Si ka ang tinagbalin nga espesyal a lalaki itibiyag ko. Roda, no daman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na ko ma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko idi high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanyak. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanyak. Di pangibilbilangam kanyak. Kat makunak a closure para kanyak dayto yan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa'y man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyaman na, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video. Ay, agore kata ipos ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpaiso kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka di daka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan ha. Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito ay tapno maliwliwak. Ken umili umuten kada kayo agagayem ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances. Kita am da ito'y nag-viral iti social media. Ha? Naiskam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadagiti nagreklamo. Ha? Pangasim ha? Di nakamlukluk wen. Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kan kuana. Ket gundawaya meten. Amok, kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Ne, sana po nunay ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasa wen, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Angem iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga nusikama ti maluko. Ses, apay akas tamot kan ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka diti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway day jay. Amo nang amin asaan ka makapaggadgad kan kwan na. Insan, maasyan ka mat ijay tao Agdala nga rodan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laang itidakas. No bumulod kanya, si pupuso at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong. Tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino hanapan ni Jesyudan. Anakalapas iti panagadal na ket nagbalin pa'y a manager.
Hanggang nagawid mo talaga ang ti probinsya nga kid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati pa nagsasaom. Tati biyag, adala tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit diida. Amin tayo, addalat ta pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka, insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, ana isawang ko kan ka amadi? Awan mat, saan ka di? Ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan Apolos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat. Nagagat. Kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok. Malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak daytoy. Ala, Huston. Ada ka asit ti Apo. Di na tayo baybayan. Itilatan na lang ang institusyon ti pag-trainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo nasumurot ka dagiti gagayem kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo ang pamilya iti biyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaang. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti dahito reunion tayo, Gayem Jackson. Awanan yaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo na, Jay. Amok a panangyali ka kamlaan kininsan mo aro, daday, Jay. Iso nag-isawang katikas, Jay. Kablawan ka kit di Tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Inka gumakmat at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun na pagkamangak no kas diya magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mat Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasiunay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon nga imbagases. Ituloy mo na. Ay kamao-dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, nakalong vacation kami ita. Iso sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod. Biyag. Ti tao. Sigurado ka kaday ni ti pangedeng mo anak kao. Ti panagabroad mo. Wan tatang, tati kayat ko. Maipaayak itinapintas ang masakbayan dagiti duang anak ko. No adala ko mamabalin ko. Di ka palubusan ka o madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo apanawam. Ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amam anak kao. Ala, saan yun apanunutan dayta? Ay, Basta diyo ko mabaybayan dagiti anak ko, tatang.
Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga rudin di asawak. Wan, awan pagdanagam kadakwada. Jak pa'y bayan, dagiti anak mau. Kumusta nga tan ni nanang ija abroad manong Alex? Jak amu tawan pa'y matawag na ading. Kaili ko ni nanang manong. Di kag sangit tamay luyo sak. Natay lang nga rodan ni tatang. Pinanawan na tapay ni nanang. Iris, Alex, Rabiin, ikay maturugan apok. Lolo, kaili ko ni nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiiten, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang nga urayan, ti dua atawan, apok. Lolo. Alam, maturog kayo nuwan. Tanay, adapay klase yun ton bigat. Di kag puy-puyat, Kundi yung pakadanagan ni nanang yun di abroad. Patsek nga umawag to dahi-dahi iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan apaw. Hello anak ko, kumusta kayon? Nasaya at magnanang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasing pet tinatumpungak nga amok. Iso nga agadal kayo an naimbag kini manong mo, wan. Wan nanang, ingat ka akanayon dita ha. Wan anak ko, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak dito, wan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kini lolo yo, Agsingsingpet kayo kumaakanayon, anak ko. Manood ang tawan, tinapalabas, anak ko. Namin nanumatan na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay, adapay planong agsubli di abroad. Wan taado pa'y ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani matan makaturpos iti kuliho dagiti anak mo. Graduating ni Alex. Sumarunon to mga graduar ni Iris. At dapay arapaap ko akayat ko atunuyan para kadagiti duang anak ko, tatang. No addan kabukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Iso nga agabrodaklat na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsa akpay, tatang. Kabagis itaw. Aking balay, iti maipatpatak dar iti tawid ni Rayma Adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabagays. Ay kat, di napustyan ngay, ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ading na. Anya, nagubingan da pay laang. Nga maddan kabukbukudan da balay kabagays. Kasta ti kaya tinada. Talaga nga road, ang nakaurnungan ni Rayma. Bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawid din tagin na namatan. Ang madumot ti bagbaga na arason. Ado kanupay dagiti arapaap na para kadagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang naan niya. Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunun tumot ni Iris nga ading na. Ay wan kabagays. Patpat gan na ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasa padaan na ulila. Wan nga raw. Unay mat nga agpaisawn. Tanasa pamutan na tayo ti manugang mo kabagays. Iso siguro at igasat na kabagays. Sa bagay matkit di Mala,
Sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno napig salat ang agtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni ti pagnaadak. Uray siyak, lolo. Tapno da serbiti balay ko a pinaramid ni nanang. Hala, da kayo ti makamapaw. Sana balay, taga asidag tayo iti balay. Ket kasano, rugyan tante aging pake, Irish. Wen manong? Oh, kumusta ngay manong? Adan trabahom? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiak pa ilang trabaho ton bigat manong. Oh, nasayat tani. Narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Tama nga no day tantulo, utang kanya kung teraramidam na awan trabaho. Anyat serbiti inadal ko ngay no jaki pakat manong. Kun may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, amang ano adun to ti kwartak ngam sika manong. Hello, Rayma. Naimbagman, tanakawa ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak ditoy. Pasensya kayo no sagpaminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mon ka ba lantag trabaho? Hagawid kan, tapno makay na naka. Hagsakit kan samait. Amo ka marigrigatan kan ngagtrab-trabaho di ta abroad. Ilepas ko lang nga ito atawan tatang. Urayak nga aglepas ti kontratak, sakto agawid. Mala, urayan mi ti panagawid mo Wan tatang, kat kumusta dagiti anak ko? Limasin dan. Nagdadan iti pinaramin mo babalay da. Hawanin kadwak dito balay. Sana bale, taas idaglaang matibalay da di tabalay yo tatang. Wan matideya. Kanuang gayam. Adan trabaho da agpadpada. Kasta aya, jak na amon ay ta. Mga ano kaya't da ka sorpresahin anak ko. Ay na, maragsakan ak para kadagiti anak ko tatang. Ngamin, uray na sapadaan na ulila. Naragpat da dagiti arapaap da iti biya. Why nanakaw? Kahit kablawan ka. Taurag may saka nang isakan ka dagiti anak mo. Kahit naipahay mo amin nakasapulan da. Ay, itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanapariir ti angin dito. Ay na. Maragrag sakanak no makit-kita ak dagiti babalay dagiti apukok ngem patakder ti anak kaw. Nagpursige ti anak kaw amaka abroad. Tapno maipaayan na itinapintas sa masakbayan dagiti apukok. Nagtengan dati basit akal-kalapaw kaw. Basta da napintas sa babalay dagiti apukok. Naragsaka kaon. Uray tala kayak mutain. Agawid ko mamut danak kaon. Takailiw ko na makadin na manaan. Mga asawa ko na, Irish. Adabatin balay ko apang isang putak iti asawak. Uray siya ka. Makiasawa ak matan, tamasikuga kun manong. Anya? Ni, agkasar kay nga rodan itinobyo ma. Agid dan ton tibunyag kan kasarin ton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobyak. Tapno saan na maagaw ti sa bali. Umutang ang iti pagkasaran mi. Tain inutek to abayadan. Tagsusweldo ak matan. Abay, di mon urayan asumangpet dahil ayaw. Sa kayon tagkasar, Alex.
Kanon to pa ingay? Masapo lang maikasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Anya, mano mo ilabo lang ti Orion. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minin ti kontrata na. Mag-extend ko mapay nga miniti kontrata na takabalan na pa mo ti agtrabaho. Nakapsutan tayo na ayaw. Masapol nga ginanan. Kat masansan ti panaguyak na. Kat no agawid, pagyanan na ngay. Ha, alam nga na makipagnaad kanyak. Kat adanton pamilyak. Ni Irish no kaya't na pagnaadin ni Jibalay na. Aniya. Ay na, kailiw kayong tatang. Ay, kailuda ka matan, anak ko. Ay, sos, nagkutong ka batan. Gagangay na at tatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung ay. Ayan da. Daday, ti babalay da. Ne, adong matitatao di tababalay da tatang. Ado ti sanga ili da. Ay na, saan da sa nga ilida kita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo ngagsubli di abroad, nanang? Saanan, taginana ako nanak ko. Kan adon ti marikrik na kanasakit iti bagbagi. Anya? Kat pagnadan yung nga rodan nga eh. Kumpurme kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwami nga dagiti katugangak, kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami ngagdanan, di balay nanang. Adadagiti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga laka ni nanang Irish. Ta sikat ti babae. Ay, sana ga po tababayak, katsak ti akin responsibilidad ka ni nanang. Si kakit di kumata, si katinaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran nako? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipagnaedak. Uwan atan eh. Awan mutlat kadwana dito eh. Kanda kayon tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga rin ti anak na nanang. Atay ta, nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na. Ay, kas lalimawa to'y kalkalapaw. Idinadalosan Wen tanasimpa dagiti rumbang maisimpa, tatang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Nakawarwara ti kalkalapawan na sang putam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbisa na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan mat? Saan mat kayat dagiti anak mo Ala, nga... tatang, baybay-an yun. No, anya ti kayat nga aramiden dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklata. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko. Day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita iraw. Anuam dagita. Narukupan dagiti sisim ti kalkalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Ay, apay ada kwarta maya. At dapay mat nabatbati a kwartak tatang. Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Yawan problema kanyak. Siga ti pampanunuta ka anak ko. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayaw kadag iti anak mo. Angam dida kamit umay sa rungkaran nga inada. Ala, aw-awatan tay latta itan tatang. Tanalabit, makumikum da iti trabaho da. Nakasingsingpet ka talaga anak ka. Manipod ubing ka.
Aging ga itatabi makit ka. Nagtalinaad ti kinasingput mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue di tasidag ti kalsada. Taisupay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Una, tumulong aktumat, anak ka. Kunyamatan, naabutan ak matan iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray. Tapno makaawid ako na. Ay, malamin ako na nakamotor. Ha! Nagalis! Matumba ako na! Ay na, apay ngamin adi ka nagan-anad anag maneho, anak ko. Anay... Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asinimintud ah. Mga asim, di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay kan ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan ko, apaman amakaruwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apa yan nagdadakkel lagi tabag mo? Pumanaw akon. Panaw akon ti kapsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kin ni manong mo. Imbes asyak laang das asikason na. Saan? Taisumot nan ti agpaasikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw mo tandag iti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagapwamador! Duwang aldaw adi ka nagawid iti balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanita yan ti babaem. Agtal na ka man, Irish. Isu adyak kay kayat ti agawid iti balay. Tanakang yungiwat kang asawa. Ako ko sumami na nakawis mo. Tapumanaw kan diti balay ko. Naumakon kan ka. Awan na pulos pa nagbali mo. Nabannog ako na masaksakitan na dor. Isuwagsi na talangan. Ito na! Dahil tatir urayak nga ibagam kanya kay Irish. Di papanaw kon. Wan! Abok! Tapno nawaya kayo ni ti babaem. Inayat ka pa'y matngaro ni tigas taunay. Yaman niya din subad mo iti daitapan nagayat ko. Pasige sakit ti baroko nga dor. Gusto! Sana tilay sitsidir mo. Tutal! Saan tamatan na naragsakit itong kalmaysa. May mayatan no agsinatan. Mga siyo nanang, dito yun balay ti pagnadan nyo. Di na ko mapampanawan dito eh. Juan, di ka madanagan, Alex. Adda aklaang ditoy. Saan ka apanawan? Nang roon akat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agi amanak nanang. Pakawanan da ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganano iti kalabas? Agpinatulon kami iti iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay ni. Ngam, da kayo mitlagayam ti pagkamangan mita. Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka unay nanang. Kat makawanan na ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat day tananang. Iduron nyo latan. Ne, apay, awan trabaho manak ko. Adda nanang. Naglangan naklaang. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbaga kanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Ha? Mabainak ngamin nga daw iti pabor kada kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapo iti saan ko apa nang pasangbay kada kayo diti balay. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Saan kumot asinakit da kitay? Inawawat kayo iti kapsat mo.
taanak kayo kat nga rod. Patpatgan kayo lata. Nga oray kas jay ti impakita yu iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanan, patpat kan kayo madunay. Naamiris kong timadingay naramid ko iti kalabas. Nagaduwa sakripisyo kan rigrigat yu kada kami nga agkabsat. Ngam kasjay lang tinsubad mi kada kayo. Nagsayat kayo, ngay na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agibiyag anak ko. Nakasagana ak nga agsakripisyo para kada kayo. Kan kadag iti apo ko. Agyaman ak. Kidaw ako maadituyan balay ti pagnaadan yu. Tapno adakad kaduami kadag iti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo anak. Tanuman nugot adituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wen, tapno agdedin na tayo manen anak ko. O sige, patsyak nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matan ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige anak ko, tanarigat nga agmaymay sa ni Lolo yo. Tanakapsot una yan. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Nana. Jakay, balasang ko si Kamat Gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, Nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw, payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bunitay. Wen, Nana, tapanaglalammin manen ita. Talaga bilibak ken ka balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakom. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakom. Tapagpunas itiling at no napudot. Ay, kat mabalin lataan, Nana. Nala, mangpiliak man nga ron di talakom. Tanay kasapulak ti medyas ken bunitay, tanalamin ita. Tatang, kayat na kayo kano ang makasarita tinobyok. Apay, anyat di baga na agluray. Kwa, dumanon dansan, tatang. Anya? Ay, makiasawa ka na nakaw. Uwan ko tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jinubyaw, mapagkasaran niya. Adda, tatang. Sa bagay, natalgid mo't ti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pait. Kang runahan ti amin. Adda kay mutan iti husto nga edad. Isu nga awan problema kanya. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyaw. Jakay adak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain mataan no sa anak at tumulong, tatang. Ay naanak ko. Ingka kaagtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan usam ko ang makisala. Amuyo mo't day, tatang. Ay na, saysayangam ti gundaway anak ko. Ay, ado ti dayo a babaros. Bareng adamo makasirpat keng ka. Rugyan dakmanen ako nagtatang. Panawan dakit din dito'y. Jak mapanawan to'y ar-aramido. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tain nakpay agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya day ta? Masikugak. Anya? Ala ka! Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikog kamutan. Makiasawa ka nga ruden ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyom, Joy? Ni Jeremy manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak danana sita. Anya?
Inauna akiti 2 atawon. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pay laeng. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok, agnaed akon iji balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo, sakay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat, taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti panaki asawa kada kayo. Manang, Ay napasensyakan iti pa nagsasaok ading ko. Ngam aklonak, nasakit tinakam ko, ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa ka matan. Hay, makaamu kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailangamin maibusan iti lalaki. Malakpasin siya amon ni Manang Mau. Nabanugla siguro ang napandaglako. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ke inukwa. Malalaala. Pagsasaritaan tayo na imbag. No anya tirumbeng ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyak ton ti makaamong agtrabaho. Tauray Laging sikat. itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaeng iti-itid ti asawak akwarta. Ah, Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismo to nga asawak. Iso asumapol kalaangan iti sabali nga armam. Taawan mauray mo kanyak. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap iti trabaho dito lugar tayo? Kurangem ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti agabroad, tatang. Padasat ti gasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplanaw mamakiasawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adua. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubiyaw. Lunam nga minin ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agar-aram kang ka. Ay natatang, awan pa'y planok amaki asawa. Sa anak pa'y mat anabaketan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Eh, uwin Hanggang kaanon tupay amaki asawa ka ngay mat. No talaga mo lang nga da planom amanggad ije balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa, saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road, akas na agtatakaw dayta. Kalaat adumteng, saan ang mapakpakadaan. Ay, Kinapay aya, ada kayo ti madanagan. Jak to pa'y madanagan, da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Ay na, agyaman na. Oras manen ti panag-ina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw tao. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ang ano sa kuna? Tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanakmat. Iso anaga sa taklat ta, nga oray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanen dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kastamot dagiti inted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan.
masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katluntun da ito yung anak ko. Kan uray ni manang Glory. Masikugmet. Ha? May ka manumatan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wenno as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawon. Nasuro ka na 30 ti tawon mo. Kayat mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti tawon na. Jak met itulok ang mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ije abroad, paray. Ay, wine, maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay nahay, jak amaw kong kuwana. Awa mayam mamuna, nobyo na. Ay, hey. Amangan no mabakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwi na. Awaan ti makunak iti dayjay nga anak kao. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel ng tibalayaw. Wine, iso ti mangmang tadi ti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak kao. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latan ter aramidak. Agtrabaho. Kat no nakasweldo pauitak ni tatang kandag iti kakapsat ko. Ay, trabaho latan ter aramidak. Kastoy kadilatan aging gaamatayak. Agsarmi nga ket di man ta sa anak pa'y mat makaturog. Ay, talaga bumaketak maten abalasang. Madlawan iti langak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Jak pa'y napupuutanan. Dandani akmat gaya man nag-40. Ay na, agba akak samot ngagpayson. Jakmat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Kat kasta unay ababawi da asaan anak asawa. So ano mabalin? Ay, jak kayat tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, ag-for-good-ak to siguron. Tabarang makaasawa ak tupay. Jak lakit di kayat ti agbaak. Nasayaan magtasaan kan nga agsubli iti abroad anak kao. Adan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kayat mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawa lat kurang kan. Tatang, Apay, talaga ka di nga awanan planom amaki asawa. iso nga rod anagawid akong tatang. Kasangwak matan ti may papan iti bagik. Eh, kuwan, anak ko. Rumbeng laeng, tanay, dan tani 40 mon. Nakaapapal dagiti katawanak ngaglabas dito'y balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami pa'y Jackie, balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid gamot nakatanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid Ay, wala na. Sige, labasan da ka pa'y. Wala na. At dalugan ang nagsardang iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam, iso nga imay. Anya? Nabayagan nagpukaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka, napanmet nagtrabaho ijay syudad.
Kasta aya tatang. Sige, tainak sabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa makaro ba ti papanan na. Iti balay ti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Kan, adamat kadwa na a babae. Kandwa nga ubing tatang. Unag paisaw. Pamilya na nga tadagita kakadwa na. No kasta, addan asawam, Jimmy? Wen, Jackie. Duwan lagi ti anak mi. Ah, kasta ka di? Sika nga manumot ti anak yo iti asawam. Kwa, awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apa nga Kwa, agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan ka duwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iti balay mi. Anya, ay saan? Diyak kaya ta nakababain, Joy. Ala, pagbainam ko makit na singpot ti asawa. Oray pa'y, basta mabainak, didak pa kadanagan dito'y. Takabailak nga oray awan kadwa. Sigurado ka manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrobot ka. Dagasan da kain ton madamdama. Ha? Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya? Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarod ti kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga ag-relax ka mat, manang. Anya? Datayo laang ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Ngam, alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din, tanasingpet dagiti kakabsat ko kanya. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat anasisingpat. Diyos ko. Hello, manang. Ada kami manang kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids, ag-bless kayo kani Antiyo. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti nga ubing. Kasla anak ko idan. When isudan ti bilang mong anak mo manang. Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka dito balay. Tapno saan ka ama boring. Ado ti kwarta manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mat dayjay No dape ka sa pulam, ibagam laang manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon damat nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan tikid dawag pay. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakapsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanya, ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur uray iti anyaman asukat na itulong ko kada kayo. Umdasan apakaragsaka, no makadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kayat ti makipagnaed kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable akno dito'y balay ti pagnaed ha. Ay katuan saan da ka mabali napilitan? Biyag ti tao. Anay ko,
nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige. Itaray ka ni di ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sa matkabala na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Adak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpinta sa maladaga. Sibi namin nga anak talakay. Oh, apay akaslasan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diya kabsat mo ti pampanunutak. Sigurado. Adu manantay sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Baybay aman ni Manang Trini. Awawatin talatan. Gagangay siguro itinabakitan na balasang Un matkit di Ipagpagapo kanya mga asawak, alan. Apay nga da ka manan, alan? Kwa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yung nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng. No maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado na singput to dagit anak yung. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot la dagos. Amangan no minor de edad dapay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon to ti makatulong kada kayo. No kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, Manang? Kat, ape, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda asi ti Diyos, Manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan nabali, Manang? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag ita. Manang, Mano ti utangan. sangaribo laeng, Manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasawa na kamanan naman ng trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin Ngam, pinalabas ko latan nagiti imbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulo makwarta. Padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo kadag iti anak ta. Kaya't ka nga rod nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da kadag iti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan matkait di Ngam, ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to dumakalandag iti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak je maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod da ita. Kin kasapulan sa iti kwarta iti da ita. Kung namat je maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min je maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt je anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga min kin ka analaing kin napintas bakay. Dua ta nga malaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi.
Siyak ngamin tinangabak, auntie. Ha! Nagkuna ngamin na kundi kandidata ka? Auntie? Dahita ngamin katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldok kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko. Tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasayat na nagtungpal kay tigayat ka, Trineng. Agrom dagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Patasang may kanida. Tasinaan kan. Di na kumamot but-but nga niti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raon. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para mutlakin ka dagit ibagbaga. Iso din ganak. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggadak. Sige nga, Rod. Makaamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pa siya? Intalag shopping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makaamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni Manang Trineng, Alan? Nobyo na kanumait. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron. Nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan. Ti panagroropa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam di kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla adalas lastog na. Nag-amamo di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni Manang Trineng. Nauray inaunang sika. Nang runak ko na mga sabwali ti iwas da nga nobyo na. Wen bakit? Kasaritak to. Trineng. Dahito iti bagbagakin ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito alote. Saan arangkis? Patan? Wan. Saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi tayo. Nangaro na kit igid ti kalsada. Ken nalakapay ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya? Wan. Mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan da dahi to alote. Honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano kano aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam naman no. Alaan da ka no mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso kano te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawatan naman kay dite kasasaad tayo. Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Wen bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildohan, training. Wen, masapul mo kadimanan ti kwarta. Kitwin na. Tani. Paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam ton ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanodan tuwayak, umayak ichay. Tapno makitak mo. Saan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay, awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay nak,
Kasla agasawatan. Anya pila ko mati pagbainam kanya. No anya ti kukwa matan, Jimmy. Manang Awan trining. kwartak! Adagas gastusak. Adabay bayadak alote. Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin dagiti talo kakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kat adamot kas ana pangabakan da. Iso Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di. Di yung pagparamag dayta. Tapno saan kayong aguutang? Agpraktikal kayo man. Di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di. Tapno adakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon. talaga anayat ti Diyos. Bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngem nagbidot iti dayta anay bagana. Agad adal da pay laeng. Ngem matultulungan datan. Anyan tulangan nga inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay. Kan saan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agimul mula iti sakit tinakam. Uwin bakit? Nasa oklaang mitkidi Ngem awan sakit tinakam ko iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdenden nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple. Awan ko rata. Siyak ti makaamu. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udit honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin 80,000 la kanon. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglonak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da kat insalvage dan di asawak. Mapukpukaw? Weno, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksen ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao. Manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas na kanya kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalin kag damag, nana? Anya day jay, balasang ko. Sa dino ka din dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awan matagnagan iti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan, saan may nga mo day tataaw? Anya, sige nga rod, agyaman nak nana, mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kais iskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Nga minalilaw naklagayam. Isu tinapnapan na namin na sweldo ko. Linoko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudanan. Amangan ki di pa inusan apod nung adda hinulugan na adagaa, manang. Amangan no kun na lang da jay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? May bayamon, manang. Saan na bali? Adda kami dito Kan adda dagiti kakaanakam. Saan da ka abaybayan iti panagbakit mo, manang?
Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Kendagiti kakaanakam. Umayda ka kanu pasyaren, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ne, apay nga kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat idi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay ka agnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional na gito'y kakaanakam, manang. Napintasin ti panggudanda ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam. Agpasyar kami inton bigat iti bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, manang. Umay da ka awisen. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwin manang. Makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Pagluganan tayo ngay. At daginatang dagiti kakaanakam alugan, manang. Naimbagla ka no paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pakawanan dak kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagak iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipato mo day ta manang. Tanabayagan anapakawanda ka.